Whakakotahi mai ngā tapuhi Māori no ngā tōpito te motu ki te hui a tau mo ngā tapuhi taketake o Aotearoa. Tāku nei tōmina, tāku e hiahia nei kia whai hua katoa tewi Māori ki tēnei tū āhuatanga tēnei mahi. Haere mai ai tēnei uri o tainui waka me tauranga moana mai i tā maki makaurau. Hei tāna ko te whāngai te ahi kā o te tapuhi Māori te hua nui o te hui nei. He mahi nui rawa te haepapa, ko te whainga nui hoki, ke konei a mātou nei teina, ngā tawira, no reira ko te aronga o ko te manaako kia oti ai rātou i ngā rehitanga nehi, kia puta atu ki tēnei ao hai. Ko tēnei ara ko ki te tūtaki mātou nā nehi Māori, nā rangatira hoki, mō rātou nā tauira, ki te piki aki o rātou mātauranga. Neke atu i te ono te kau ngā tapuhi, tauira nehi hoki, ka haere mai i tauranga moana me titi huia Pakeho. Kei ko atu i te rua te kau mā toru tauia e manaaki ana i tōna moana. Ina wā o mua, ka piri mai nā iwi o tauranga moana, ko nai te rangi nui, nā te pūkinga. Ai, he wānanga rātou, i a rātou, te kaimahi o te hoipira, mō te tahi whare kaupapa Māori. What we need to do is make sure that we have enough Māori nurses to match the population. It is disgusting that this government and previous governments have not put a strategy in place to support the aspirations and development of a Māori workforce. Hei tā Kerry nuku ki te taha tapuhi, kei raro te iwi Māori e pūtu ana. E ai ki te ripoata Infometrics e whitu ira whā ōrau noiho o ngā tapuhi katoa o Aotearoa he Māori. What is the strategy? If the strategy is about supporting nurses through a training program, then we must support them into employment as well. We can't just drop them, otherwise they'll look to go overseas. So a lot of these nurses that haven't got jobs, that have spent 3 years training, got themselves into debt because of their wanting to be a nurse. He nui ngā mahi ka noho nā tauira ki roto nei, ki konei ki Aotearoa. Ka rekau he mahi, ka wehi atu. Me panoni, me tini hoki etahi o ngā ture o te kāwana kia whakai, kia āhei hoki i ene tūnga mahi kia tū, ko te nuinga o ngā mahi, o ngā tūnga nehi hoki kua aukatitia. Hei tā te tōpūtanga tapuhi kaitia ki o Aotearoa, me ko tahi mano e torurau 50 ngā tapuhi hau ia te tau mo te kautau, ke manaaki tia i te hauora o te iwi Māori. Te Kawa Paora, Aukaha. Ko te reo, te take.